we completed? This is to be revised only. Prabhuji, we have to start learning from this verse. Okay, thank you. So next time it will not be issue. We will post it in the group from there to start. Hare Krishna. So is it live now? Yes, Prabhuji. Hare Krishna, everyone. We are learning Srimad Bhagavatam, important verses. We are in the 7th canto. Today we will learn from 7.5.30 onwards. Repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Prahladaha Uvacha. Matihi na Krishne Parataha Svataha Va Mithaha Abhipadyeta Grha Vratanam Adanta Gobhihi Vishatam Tamisram Punaha Punaha Charvita Charvananam. Line by line. Matir na Krishne Parata Svatova. Mitobhipadyeta Griha Vratanam. Adanta Gobhir Vishatam Tamisram. Punah Punascharvita Charvananam. Two lines together. Matirna Krishne Paratasvatova Mitobhipadyeta Griha Vratanam. Matirna Krishne Paratasvatova Mitobhipadyeta Adanta Gobhir Vishatam Tamisram. Punah Punascharvita Charvananam. Pura Shlok. Matirna Krishne Paratasvatova Mitobhipadyeta Griha Vratanam. Adanta Gobhir Vishatam Tamisram. Punah Punascharvita Charvananam. Matirna Krishna Paratasvatova Mitobhipadyeta Griha Vratanam. Adanta Gobhir Vishatam Tamisram. Punascharvita Charvananam.
Translation. Prahlad Maharaj replied, because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life make progress towards hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused, either by the instructions of others or by their own efforts or by a combination of both. Let us learn in the tune. Shri Prahlada Uvacha Shri Prahlada Uvacha Matirna Krishne Paratasvato Va Matirna Krishne Paratasvato Va Matirna Krishne Paratasvato Va Matirna Krishne Paratasvato Va Mithobhipadyet Grihavratanam Mito Vipadyeta Vipadyeta Gruhavritanam Gruhavritanam Mithobhipadyet Grihavratanam Mito Vipadyeta Vipadyeta Gruhavritanam Gruhavritanam Adantagobhirvishatam tamisram Adanta Gobhirvishatam Tamisram Gobhirvishatam Adantagobhirvishatam tamisram Adanta Adantagobhirvishatam Gobhirvishatam Tamisram Tamisram Punah punashcharvita charvananam Punah Punashcharvita Charvananam Punah punashcharvita charvananam Punah Punashcharvita Sarvananam 2 lines we will learn. Matirna Krishne Paratasvato Va Mithobhipadyeta Griha Vratanam Matirna Krishne Paratasvato Va Mito Vipadyeta Gruhavritanam Matirna Krishne Paratasvato Va Mithobhipadyeta Griha Vratanam Matirna Krishne Paratasvato Va Mito Vipadyeta Gruhavritanam Adantagobhirvishatam tamisram Punah punashcharvita charvananam Adanta Gobhirvishatam Tamisram Punah Punashcharvita Charvananam Adantagobhirvishatam tamisram Punah punashcharvita charvananam Adanta Gobhirvishatam Gobhirvishatam Tamisram Tamisram Punah Punashcharvita Charvananam Sarvananam Entire shloka. Matirna Krishne Paratasvato Va Mithobhipadyeta Griha Vratanam Adantagobhirvishatam tamisram Punah punashcharvita charvananam Matirna Krishne Matirna Paratasvato Krishne Va Paratasvato Mito Va Vipadyeta Vipadyeta Gruhavritanam Gruhavritanam Adanta Adanta Gobhirvishatam Gobhirvishatam Tamisram Tamisram Punah Punashcharvita Charvananam और एक बात मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा
मितोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम् तीर्णकृष्णे रतस्वतो वा तो सर्वणानाम्. Next verse. Verse number 7.5.31. न ते विदुः स्व अर्थगतिं स्वार्थगतिम् हि विष्णुं विष्णुम् दुराशयाः दुराशयाः ये बहिः अर्थमानिनः अंधाः यथा अंधैः उपनियमानाः ते अपि ईश तंत्र्याम ईशतंत्र्याम ऊरु दाम्नि बद्धाः. It is urudamni baddhaha. U is not to be elongated. Urudamni. Ru is to be elongated. Urudamni baddhaha. Line by line. Nate vidu swarthagatim hi vishnum. Durashayaye bahirarthamaninaha. Maninaha. Andha yathandhair upaniyamanaha. Andha yathandhair upaniyamanaha. Tepishatantriyam urudamni baddhaha. Tepishatantriyam urudamni baddhaha. Two lines. Nate vidu swarthagatim hi vishnum durashayaye bahir arthamaninaha.
न ते विदु स्वार्थगतिं निराशया ये बहिरर्थमानिनः अन्धायतान्धैर् उपनीयमानाः ते पिशतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धाः Listen carefully, entire shloka, and then repeat. Nate vidusvarthagatim hi Vishnum durashaya ye bahir arthamaninaha andayatandhe upaniyamanaha te pishatantrayam urudam nibaddhaha. Translation. Persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects cannot understand that the goal of life is to return home back to Godhead and engage in the service of Lord Vishnu. As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into a ditch, materially attached men led by another materially attached man are bound by the ropes of fruitive labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again. आगे बढ़ा दिखा. In materialistic life, suffering the threefold miseries. Now we will learn in the tune. Nate vidusvarthagatim hi Vishnum Nate vidusvarthagatim hi Vishnum Durashaya ye bahirarthamaniнаha Durashaya ye bahirarthamaniнаha Andhayatandhair upaniyamanaha Andhayatandhair upaniyamanaha Te pisha tantrayam urudam nibaddhaha Te pisha tantrayam urudam nibaddhaha दो लाइन एक साथ. न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णुम्
दुराशया ये बहिरर्थमानिनः ते विष्णु विदुस्वार्थगतिं प्राशयाये बहिरर्थिनः निराशयाये बहिरर्थमानिनः न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिनः न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णु प्राशयाये बहिरर्थमानिनः अन्धायतान्धैरुपनीयमानाः तेऽपि शतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धाः अन्धायतान्धैरुपनीयमानाः तेऽपि शतन्त्र्याम् उरुदां अन्धायतान्धैरुपनीयमानाः तेऽपि शतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धाः पूरा श्लोक न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अन्धायतान्धैरुपनीयमानाः तेऽपि शतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धाः दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अन्धायतान्धैरुपनीयमानाः तेऽपि शतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धाः One more time. न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अन्धायतान्धैरुपनीयमानाः तेऽपि शतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धाः न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अन्धायतान्धैरुपनीयमानाः स्वतन्त्र्याम् उरुधां निबद्धाः 7.5.32 न येषां मतिः तावत् उरुक्रम अंघ्रीं स्पृशति अनर्थ अपगमः यत् अर्थः महीयसां पादरजः अभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् नैषां मतिस्तावत् उरुक्रमविषये
क्रमाङ्घ्रीम् One more time. Naishamatistavat uru क्रमाङ्घ्रीम् स्पृशत् यनर्थापगमो यदर्थः One more time. Sprishat yanarthapagamo yadarthaha. Mahiyasam padarajobhishekam. Mahiyasam padarajobhishekam. Nishkinchananam na vrinita yavat. Nishkinchananam na vrinita yavat. दो लाइन. नैषां मतिस्तावत् उरु क्रमाङ्घ्रिम् स्पृशत् यनर्थापगमो यदर्थः. महीयसां पादरजोभिषेकम् निष्कञ्चनानां न वृणीत यावत्. फुल श्लोका. नैषां मतिस्तावत् उरु क्रमाङ्घ्रिम् स्पृशत् यनर्थापगमो यदर्थः. महीयसां पादरजोभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्. Translation. Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination, persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord, in this way, one can be freed from material contamination. Let us learn in the tune. Naisham matistavat urukramangrim. Naisham matistavat urukramangrim. Sprishat yanarthapagamo yadarthaha. Sprishat yanarthapagamo yadarthaha.
पृषत्यनर्थापगमो महीयसां पादरजोऽभिषेकम् महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् two line together. नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् पूरा श्लोक नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत् अनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् नैषामतिस्तावद् उरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां One more time. नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् नैषामतिस्तावद् उरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। आज सिखाया गया तीनों श्लोक का एक बार मेरे से पारायण होगा, ध्यान से सुनना। श्लोका नंबर 7.5.30 श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्रम् पुनश्चर्वितचर्वणानाम्।
7.5.31. न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा अंधायतान्धे उपनीयमानाः तेऽपि शतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धाः. Verse 7.5.32. नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिम् सृशत्यनर्तापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare.